Poštovanje, dragi ljubitelji ljutih čili paprika i organske proizvodnje. Danas ću da predstavim moju proizvodnju najljepših paprika iz soje pimenta. Ovako ćemo kratko. Jedno predstavljanje pimenta. Pimentu i lokiju sam nabavio još 2015. godine, prvi na Balkanu, a i šire. Znači od tog momenta se na Balkanu širi pimenta i lokije. Niko je nije kupio tog proizvođača jer on je nije imao. Kasnije su preuzeli svi Fadas Paper i Drax Diego i tako dalje, su preuzeli te sadnice, tu sortu, ali što se tiče, taj proizvođač više nije radio, odradio je što je odradio i više nije radio na pimentama. Znači, zašto sam video napravio? Iz prostog razloga da bi mogli da shvatite da ne volim kad se ljudi kite tuđim perjem. Znači ono kao, radimo proizvodnju, baba i deda mi sade, otac, majka, drug mi, ja sam 200, 300, 500, 1000 km od svoje proizvodnje i tako dalje i tako dalje. Sa biljkama se radi. Ako ćete sorte, mora budete tu pored svojih plastenika, pored svojih biljaka. Ne želim nikog da prozivam, ali stvarno neke fore. Znači kupujete od mene, znači pozovite mi i naručite 100, 150 vrsta. Ja znam da 99%, 100, ja ne znam ni jednog čoveka, ni jednog proizvođača na području Balkana i šire koji zna da nabroji 150 vrsta. Koji 150, 100 vrsta ne zna da nabroji čineza, odnosno ljutih paprika, a ne nešto drugo. Ali dobro, na kraju krajeva, ako ne gleda naravno na Google, da googla pa da vidi, a o poreklu tih paprika neću ni da komentarišem. Znači, molim vas, pričice kupite od mene, 4 godine ustavljam sadnicu, nakon toga kupite od mene sadnicu i onda sljedeće godine primenujte i napišite projekat na 5, 6, F6, F7, F5, koji je F6, F6, F7, to samo ja mogu da imam. Zato što sam prvi i tek sam godinu dana kasnije izbacio prvu pimentu i lokiju u prodaju. Kao sadnicu i kao seme, koja se raširila kod nas, na primjer, na području Srbije. Da ne pričamo mnogo, kratko i jasno, ako želite nešto vaše, onda mora da bude vaše. Znači morate da prikažete tu biljku iz godine u godinu. Znači ako imate neki F5 ili F4 ili F3 proizvod, morate da imate i slike tog F4, F5 i F6 godine. Znači 4, 5, 6 godina unazad mora da imate slike da se vidi razvojni put te sorte. Evo, kratko i jasno. Sorte imam, stranicu imate, grupu imate, videa imate. Ispred mene su pimente, sad ćemo pričati o njima. Pimenta Jaguar. I lokija pimenta. Znači, pošto sam ja pimente zavodio kao Serbian Superhot 3, 4, znači SSH P1, SSH P2, P3, znači SSH pimenta 1, 2, 3, tako su bili moji krosevi ili imena tih pimente. Ovo je jedan kros između Bubblegum Reda i lokije pimente. Znači, kad kažete pimenta, mora da shvatite da ne postoji pimenta paprika. Postoji pimenta i lokija koja je osnova, odnosno baza za sve ostale pimente koje su nastale. Demantujte me ako nisam u pravu. Dalje, pogledamo. Evo, pimenta. Pogledajte, evo već počinje. Su predivne boje, znači sad, rekao sam, znači imenujući ove godine sve paprike, primoran sam da se ne bi neko kitao mojim tuđim perjem, odnosno mojim proizvodima. To prosto moram da uradim jer niste fer i korektni, ne priznate proizvođača od kog ste uzeli, kupili 20, 30, 50 sorti. Jer imate, daj samo neke sorte više. Nema više. 100 sorte, sad ćete 100 sorte. I posle sam rekao, kako si ti, evo ga na primjer pimenta i Jikša Fatali. Ustaljene. Znači proizvodnja mora bude proizvodnja. Prva rodna grana, druga rodna grana, treća rodna grana. Znači treća rodna grana, četvrta rodna grana,
5. rodna grana i tako dalje. Dalje, da vidimo pimentine vragolije. Znači, plodovi su ustaljeni, sorte su ustaljene. Ove godine idu imena i nazivi, rekao sam, primoran sam zbog vas koji želite da ukradete tuđi rad. Čisto da se razumemo, da bi shvatili, ovo je pimenta, jolokija i domaća. Samo pogledajte koliko paprika upisano. Ogromna biljka. Znači tu imate svašta da vidimo. Imamo još neki interesantni pogled. Kraken pimente. Mislim, neću ništa da pričam. Znači, kad proizvedete biljku, da sliči ovoj biljci, malo da liči ovoj biljci, onda se javite. Pre toga, bolje čutite. Pametniji ste. Pimente. Pimente, sad imamo tu jedan lep kros pimenta i Trinidad Morga Škorpion Red. Evo ga, jedna izuzetna, puckate, grančice, pimenta i moruga. I Trinidad Morga Škorpion Red. Idemo dalje. Znači, rod mora, znači to su također pimente, pimentini krosevi, ali su ostali na bazi osnova biljka sa kojima je krosovano. Znači, imate rod, gledajte ovo rodna grana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paprika. Ogromnih paprika. Neće ništa da pričam. Pimentice. Gledajte. Pimente. To je pimentin kros. Pimente i morugi. Svašta ovdje ima. Svašta ovdje ima. Znači ove godine dobije sve imena, tako da ne brinete i da se ne plašite. Gura plodove nagore, Karolina, Tabasco i pimenta. 6. godina, znači Karolina i Tabasco, pa tu papriku što sam dobio posle 2 godine, zadnjih 3 godine ide taj krus sa pimentom. Nagore plod gura. Predivnih boja, oblika. Nemojte, molim vas, vaši projekti. Number 5, broj 5, projekat broj 6. Pimenta mr. Odrastite. Da bi imali sorte vaše, mora da imate tragove u prošlosti o njima. Ako nemate tragove u prošlosti o njima, onda nemoj da lažete ljude. Toliko od mene za danas. Hvala puno. Živi bili.